yada twedi ampo na nyankopon se abusuafo ma wahye hu se enam wodokese a dane da nyina no oda ne di kire mene umienu nti one abusuafo di nyina mo ho ne da nso ya transe yisua de kakra Kofi Adomanum case no yedwie na omokum abranti bi ewo Ghana atiase pese me kire mo niema bi na mo hunu sibi ya niema ekro ewo Ghana man atiase da bia me ka kire mo se aburo nya ya ebei disaster isi akra ni nyina mpanyimfo na wonum kriti ama mpanyimfo no na wonum na madifo so be hye nkom wia na wonum agina saa nkom hye ne so e de akum nipa ewo Ghana man nti saa burunya ya burunya no so eye abro e na enya yen nti omba bi di abro nti ye ntiase ise de hu se disaster ekoso Ghana man ni nyina no empanyimfo na wonum kriti wonum ade na wonum de akum yen nti ye hia disaster bia bio but ekoba na saa yese wonum start kum wonum obi pe emoja omudi emoja ne de omumfe ni agro atiase nti wonum pe emoja yese wonum akunkum wonum ho na a typical example ene Abass atiase Abass kumawooduni ya wawui a typical example Abass omope ni pe kuma da bia mkatom so omope ni pe kuma munkunkum mo am ho ye de mobrofo aye o Ghana no madada ya ise ye ni ada ho afi ne yenso ye fa dwena yenso ye betimi atumpon abrabo mu temu po bi dia sacrifice ya munkunkum mo am ti we de enya de bia esese we Abass you dey we say very simple eno date ni kura kire date ni kura onum di kun no ne kire what I say date obudi kun Abass ni kura kire but me be kire ode na Abass no mo ye aye no nti na mo woni ada ho me kire ode na Abass no kumawoodun de wo ho se onum de be da mu na mo di kire what I say onum de kumawoodun no da mu wasting your time na wasre no wada but agenda bi wo mu omudi kumawoodun no advertise Christianity emamo indirectly. For example, ubehwe kumawoodun no na wonu maka kire o se akroboto de osom bosom what you say say ya mamere no maka kire mo say ya mamere ndi obi de kire osom bosom ubehu se bia akroboto som bosom wo kumawoodun no mu but in that same kumawood movie no na ebia Apostle John Pranso sofo nti o ma na akroboto ne Apostle John Pressure na oma fight na sofo na di nkonim nti o ho na ababe hye wutiri mu se Christianity better than wo amamre. That is how we kumawood for no ye no but indirect communication what you say Abass no mo nso niema bi wo movie ni mu a wo de Abass no no Abass be say we stubborn wo movie ni mu wo be say we gang what you say we wudifo na wudie na Abass idi no kumawood no mu no Abass eno mo wi na Abass enom no Abass ehye okope wi ahaban no na wo twaja tum na wahye nti wo gina nchen a medical kire mo se saa marijuana herb no haban bia powerful pa atmen to me fra mi bi na wo mu powerful pa marijuana herb no powerful pa na haban bia esaya de bibri what you say ma mi bi fra me na o se me ma na duru na me ka kire ne se onkonkope marijuana na haban onkonkope emo na onya na me onfamfra enu bi aka no no se we dey se me no onom obeboda na me se na o modam omo de movies bi sa no na omonom de kire sa haban na ebetimi asan yade no nti enkom but na the number 1 medication on the list, number 1 herb on the list marijuana ahaban busa ho se adentini yete Ghana manimu na champon ahaban enye illegal se obi nso se ye boabo enwura bia no na ye twaja tuma se ngusie no nso e be fa nkrofo bitim ade na champon ahaban enye illegal ade enti na koko ahaban enye illegal ade enti na emfofon enye illegal ade ye beboa wo no o ma hyeda ka kire wo se ono ma bebo dam enti eye illegal enti don't go there what you say ba onnoa na udi bi correct me frabo mu da bia wa ho ode ni gina so what you say enti omo de Abass no mu place awuru no won de movie na wo ye no ono no okumu nkrofo wo
wɔyɛ stubborn wɔyɛ wudifo wɔyɛ amoroba ewom but ne amoroba ndie ma ne amoroba ne se wɔse wɔn de wɔn mu wi ewo movie ni mu nti wura haban no a na usuru you cannot go close to the haban na agenda ono so e play in the movie no the economics for no say the long term plan a ono de hye mutim eno no what yes and I said the long run. All right ye ba behwe PowerPoint kakra no wo hunu de ekro me mani age me no mo wo ne ayi hwe matter of record me no mo wo Abass mamunsu oka ho fa laptop yi ba mamunsu Abass kan wonom ho munkusu sei wa Abass we ye wa munkusu sei mamunsu oka ho o ma sheda ye ne se wo ye criminal e wo movie ni mu ba ne criminal no wonom wi enti uhu ana usuro uhunu wi ahaba na usuro enso ahaba na ye powerful beboa wo uhu ana usuro yen hwe PowerPoint kakra Abass bye bye. What yes? Intini onse da bia me ka kire mo na mo ntiase no. Ne okọ to ring nye bi ni. The same ring ebishe Vivian Jail. The same ring we ebishe Vivian Jail no. What yes? Abass ni. Abass no. Omo retwa we se omo se omo wo no se kan. First, okay, she PowerPoint ni mukra. First Samuel chapter 15 verse 33 no. Abass, onse mare Joanna habanu ni. Ahabanu ni. What you say? Abass na sheda wa sheda mu na. Na waye nani mu criminal. Na wode ahabanu omode ahabanu symbol na ye che. Na ehye no. Nti wo ahabanu kura be kasa ahabanu we de obi e obenum bibi obebodam nti wo nko ho. Ba ahabanu ye duro kese e mayen. Eye duro kese emayen Abass ni dwuma odie no omo retro no omde ya Abass ni and Samuel said as thy sword had made women childless so shall thy mother be childless among women and Samuel put Agag to death before the Lord God not just odifo Samuel no Bible no onu sukumu nipa o ti Bible num ne nipa kumu nko amachire mo se onum secret rituals ena ewo Bible num sa odifo Samuel na mo Bible na ka kire mo se wonde odonyame wonde wonye bone wonde wonpe bone no wonde Samuel ekumu enipa wonbe ka kire se Abass de oma stable no Samuel nso ewo obi sekan Samuel odifo Samuel Bible num owo obi sekan ma ne wi we almost find back on no. Empanyimfo na ya onum tae ase o she spectacle na ase wo yi ne spectacle no. Ba no wode ayesa asan. Atiase. Inti edana Abass wo yi ni. We November 7th 7/11 no. 1 + 1 + 0 + 7 number 9. Inti onum wi Abass. Inti onum wi Abass. Edana Abass wo yi ni. And we may have me who cry be my fancy her. I'm not messaging in your shop to cry. Let him here to Ghana for one. Me catch them say. A baby draw on Munya in Queen View, or Munkum on. Omona Modif will be so that shall come say disaster be by Baby Chim. Omuntimin Kumi and be or Munkum on. What you say? Omona Odia Omunfo Binimusa, I shall come Baby Chim. Omukofa. A girl prophet ebe sha come say enipa baby wo baby chirim e won man ekum nipa no disaster esi Ghana nyina wonum ne kreti atiase Abass bye bye Abass bye bye masa ono man ti o hwa Abass no onim se bia o mo beda daw welcome to the Illuminati there but now ono my day Oma mo feel proud ba me ka kire wo se wo no ma ne kum wo no na wo ha na be wa Abass sekan obi anya obi na wo ne sekan ye wo no ma ye plan wo no ma ye plan what you say Abass no ye plan na wo no di kum Abass kra senko wo ye movie stars no kwa de muso obi ehu wo no ma pe wo no ma sem omo nso kra mo na mo ye squad ne nam what you say
Abusuafo, this is what is going on. Abass no we movie star. Movie star kra wona mankrofo bibire twa ne ho ahia. Nti ade nti na ese omo ko wona second. Omo plan na omo de aba beto abo masa mo mfa mo rough nso ho nko. Number 9. Omo kumawoodactorabass. Amaka number 9 ye the number of completion. Yeda ye ma me yem 9 months. Bibia wie ye. Na ye number 9. Nti ye kan 1 2 3 na. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 so is the same as number 1. 10 eh 1 plus 0. What's not the start 1? What you say? If we 10 call 11. 11 is 1 plus 1 is 2. What's not the start 2? And after 9, the numbers begin to repeat themselves again. 9 is the number of completion. BBA and a number 9. What you say? Nti abusuafo no mesremo. Mama ye nhwe sibia ediama na ekọ. We the date no cry is straight. Abass the date ni straight. Ati nti emrante na mo ba ya no mo hemese. Na mo kyeso mo defend o mo mpanyefo onim de onom ye. O mo fa dwen na mo ni hobi. Freemason na kwa esa class. Seniors na ekọ class ya enkoda na nkobi. Seniors na ekọ class ya enkoda na nkobi. What you say? JSS 1 for ekọ class ya. O mo nkwa na ekọ. JSS 2 for no nso o mo nkwa. JSS 3 for o mo nkwa na ekọ. Nti se 3 for no mo top no fa plans ya. Unim to ebi a wo level 1 no obi nso level 3 timi ka se wo in person is dey me na me de ne ba yintini we dey mesrem a ekwan me fa so me kunu ne se mama yi create plan bi mfa ho se obi a wo ne second ana se accident ono ma kokun wi ana ma peka bi e de wa shim se wanya accident that you say nti Abass case ne no anu we nya di bia eye bia ono ma na o makum Abass ba Kofi Adoma case no so ye beba so ono so numbers nso ye be expose na Ghana for no so bibre nso so omo twen so omra Ghana na omo mra de fie na je omo donate sika ne bi ba ha ba jum sika what you say ebi mu nso se da no mistake anka ebe we se Kofi anan Kofi Adoma no okra wo san de Kofi ke ebe ye we se Kofi anan onse omo de Kofi anan ko Ghana no omo de ne she play no ase omo de botto chekere no omo de she play no ase kasa na ebe ye wo na wo hyase na okọ what you say abusuafo no ebire bi edro yehia ya mamene yehia the natural principle eno na ebe me ya powerful esa nso a okon no bone ekoyesa nso a da bia wasundwe unsuro bia you are able to free your mind and think and move forward in life. That is what we need right now. Luminati for one the empanyimfo no be dada be ken ho ne ma kakra na omodo wayo Abass no ne foot soldiers tisini no mukra wonya dwuma panye wo even in the movie kra no Abass nya dwuma panye wo ibi ho debo ne bia waye gate man na da bi ho bia omode na ye se o ye nkokum obi wo ye criminal nti ye nkokum obi sa no omode adwuma omode Abass no mo ye no nti kakra me person ka kire man o no makum one of the perfect one of the perfect ewu for microphone omokum Abass oma sheda critique wa wani tua obi oye movie star de ebe de no bi akwa wona second ono movie star ne da bia microphone twa wono ho ahia mo ne microphone ne nam plan omo plan ne wono mko wo ne yem second said you would for Samuel nso ko would for Samuel ne o Bible num na mo se won de wodo nyame we nyame di for o wo bi second e wo Bible num would for Samuel wo bi second o chuku no tano Abass cross kan na nya ba ko omode wo no bibiri o hwesi bi abrante ne da ho no a omode wo no bibiri what you say sanity Kofi Adoma nso ama be si ama mata case no ama mata ebusuafo wo ye omo mefefuru no nko akurase nkonkosi no ama mata wo hye fridge mu ye dai esi ama mata funu no we hen right now right now esi de waje atum se ge no na okun ama mata funu no ewai ese ama mata mukipu dia dai mukipu ama mata dia dai what you say sanity abusuafo I love you all na nyankopon twe dia mpon batampa wo se ade yu onhyira mu nyina mo ne mabusuafo masa me no me drink Abass bye bye froko omo dada wonum do wonum wura free me sin ma na oma men mama beti so
So Freemason for no young Freemason for no nim say wonum nam nyina omu ni nkwa. Omu nim so omu nam nyina omu awu awie. What you say? Kakra mpesem ka chemu. Me de mu besi ya. Me WhatsApp number no air plus 1619 841 8172. Ena ayemu nso air plus 1619 874 6444. Na na yankopon o nhira wo. Omie wani onu obusuafo nya. Enti enkosusu. Me de femu keke. Enkosusu. Me pese wo hu die. Omo abekunkum wo no. Disaster no omu nya bi masa. VIP bus na nya accident bi enti ase. Eyama ubedu abrofo no kwa na wo no me ye bus ne ade ade. Abrochire bus nya accident abrochire. Watias omo share that bus bi ba no omo ka kire mo se China bus enti enya papa. Ena wonom di kum nipa wo Ghana. Ba wo kwa China ho a bus no enya accident wo China. Bus enya accident wo China. Ba mo ka kire mo se ndi China bus enti kum nipa. Ba wo ma na pese kum nipa. No mo di a che mutim se China bus de enya papa. Na China for no so mo so tena mu bi. China for tena mo bus e mo yenu bi. Ade na China de sa bus no enya accident. China kwa no sa bus no emunvu at a very high speed compared to Ghana. Ade na what the bus de enya accident. Na Eii Ghana de kakra bia na bus na nya accident. Amo se China bus de enya papa. Na omo de ho na to anansese ma hwetri. This time de any down. This time our eyes already open very wide. Yenya bi. What you say? I love you all. Na ne nyankopon hye. Wa ha. Na wa share message na etu nu anomfo. Na obi ahu de ekro. Yese omunya ye nkonye bi o. Ti we young Freemason hun sa wo boss no wo tiri keka. Se obi ada do wa hye dwuma bi mu na wo na de hun sa wo tiri keka. Ma munim dada. Se bi Bible no mu nyame no. Okum nipa rough no. Sa na mo mpanyimfo no so kum rough. Omukumu basa. Atia. Mu nyame ni timeka se wonde ono ana ekum won na mankwa. No akwa kokum. Atia se. Sa na tie. I love you all. Odi for Samuel you. Okum nipa o Bible. Ghana di fo bibiri na sa bi mo sisi nipa won maso ndem ni ade. Atia se. Edi fo ni nipa kum nkwa. Asofo ni nipa kum nkwa. Odi for Samuel example in the Bible. I love you all. Na ne nyankopon yishira mu nyina. Omie moni. Mo ne mabusuafo. Nya rof Abass bye bye.